yeah, savoir. We love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM. Ni sambul binaka. Se kwe ungo na vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai. Ndunan rawo ono sangabul ko ne wili ni leo ni mati valu. Karasuka may natakataka ni tiko besa ututaki e sei na eke ichipita erna pakasalataki merna pakatitikitikira. Gome pakani vida na leo ni vanua era vitartara e na kemba may kea e tiko vir na manuanu ni mati na COVID-19. E pakarita na komanda ni mati valu e na nondo vanua Ria Admiral Williame na upoto nindina e sember nindua na leo ni mati valu e viti e se pakandite kibuana mate ia mbimbi merla ruma na ipakasala labaka na tambana nimbula na mata nito ichipita e sabandite karawa e 5 sabu ka diwa na undolu na wili leu bonua e pakandite kibira na mate ongo karama ilenga kina e rauta ni rono undolu banan rau 5 sangabulu e kau na upoto ni nama ki merna tandu mai na nando bonua o irna leu ni mate ivalu e na barawai e na kena sa mai bakatapari na ambakindua ni bengarabi e na mate nito senai ke ichipita na itukutu ni bebandita ki na ministri ningele en nando bonua ni rato sa dingo marawa e sibe ni tini na kisi ni keli ngerengere sianga ni bakalota ki na vida na bula saoti na be kisi ke dongo e dingo mi mai na be sebiti kabalenga sar bakalebu na bure ni bula ni bunga na leoni bonua ke na be kambula era tua politikenta e sa tabu kala na ministri en kena bakantabo so na tubutuba merawa ni bakalelite kikina na kisi bakaongo e bakarita ko Dr. Richeli Tanga na buni bola tunde ni ministry ni reto na siang ni torba mamanda na taka mun puto bakaongo e bandita ko Joshua Wycliffe na buni bola tunde ni ministry ni beka bula tua politikenda ni tiko ver na kokua e na kena soli ni totongi ki ver na company e ratadori na taka kongo na biba nganga ika toka na ngaunongo e na tambana ni biba kabalitaki e na nondo bonua se na housing authority e sa babuna na nondo tome bagadingui e walu na kena linga ni bengarabi e bagandita ko Premila Kumar na minista ni biba kabalitaki e na nondo bonua ni oir na biba legislationgo e ratadori na takataka sianga ni bakalaotaki e ka Kumar ni sa bagadanga utoka na ngaunongo na beital no membalata na kena beso utaki e so ni tubutuba ni kena bolitaki se rendetaki na tiki ningele se vale ki ver na leoni bonua e pakarita ko Kumar ni bunga na takataka mutuputo e ato tiko na loma ni tambana ni biba balitaki e ngauni se tomani toka na biba ngangai ni ministry membalata na bika ongo kinangito e na roni na makina nondo to boy tavi na do robo leoni timi ni Flying Fijians e barense e na moni madongo mai da bekir na bakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e ronon seman stiseni na Radio Fiji 1 Kenembula FM ni bakaning vinaka Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.